letsatsi le leng le tjhesang, Zara o bona sefate sa apole. Le hoja a ena le molala o molelele, Zara ha motelele ka ho lekaneng ho fihla ho diapole. Wa ikotlolla le ho ikotlolla, empa ho sa tsotelle hore o leka ka thata ha kae, apole e sala e le hole hore a e fihlelle. A utlwile bohloko, Zara o dula tlasa sefate. Ke ha mazwi le dinyane la tau le hlajwa ka morao ho sefate. Ke a tseba hore ha se ka mehla e leng taba ya hore o molelele ha kae, empa ke ka ho fumana mekgwa e bohlale ya ho fihlela sepheo sa hao, o bona le ho supa qubu ya majwe e haufi. Ebe Zara o fumana mohopolo. O palamanya ka hlokwa lejwe le leng hodima le leng, mme o haha ditepisi tseo a tla ema hodima tsona. Zara o ema hodima majwe, mme ha o tlolla molala wa hae, qetellong o kgona ho fihlela apole. Ha loma apole e monate, Zara o ithuta thuto. Ha se ka mehla e leng taba ya hore o molelele ha kae, empa ke tla fumana mekgwa e bohlale ya ho fihlela sepheo sa hao. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com